کیا تہ پتہ جہنمس مز کس کھے نارک گول یم سات نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کرنے گئی تت وچ تمو اخ نفر نارو گول کھیون یہ نفر اس کرک دیون تو اس ودن ہیون مگر تیل تہ یم نارک گول کھیون زن اس امس کتھین مجبوری یمو پریوس جبریل علیہ السلام کہ یہ کس شخص چھ نارک گول کھیون تو بیچ پانے ودن تہ جبریل علیہ السلام دتک جواب یہ سہ شخص اس دنیا اندر حرام کماون تو کھیون یہ غریب سن مال کھیون تو بیس پنس بٲے سند حق دباون تو بیس سود تو رشوت رٹت پن گھر بران تو بیس پنس اہل و عیالس امے مز رزق کھیوناون نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ جسمک یس تہ حصہ حرام کمائے ست پلہ ات پہ جہنمک حق کہ سہ زالہ ات حصس یم شخصن حرامک اخ لقمہ کھو 40 دہن تین چھ تم سز نہ نماز قبول گھن نہ کان دعا اللہ تعالیٰ دین اس ہمیشہ حلال کماونک تو کھینک توفیق